Arîn Aslan ve carevjî li Midyatê ji bo turistan li piyano û kemanê de xwendekara jêhatiyê bi mamosteyên xwe ra li koşk û qesrên dîrokî derdikeve ber turistan. Arîn Aslan xwendekara Bîlsemê û duwarê muzîkê de gelek jêhatî ye. Xwendekara jêhatê vê carê jî ji bo turîstên li Midyatê muzîk çêkir. Arîn Aslan tevî mamosteyên xwe li qesr û qonaxên dîrokî derket hefa turîstan û li piyano û kemanê da. ام تخوازن گو اف زاروک تمامی نترکی تمامی دنیای پیش کردن جبریت نکاوا چون زاروک همه نو کردن هنگ جیش طرف رسم پیش کردن هنگ جیش طرف موزیک پیش کردن هنگ جیش طرف عقل میجی پیش کردن وجه سروا زاروک ام شغلم بیلم sanat merkezi Arîn niha bi rêberiya mamosteyên xwe dişixule û dixwaze pêş bikeve. وقتی که بچگم از خواستم کمانی لیخم دیام جوج با از کمانی لیخم برجام ماموستک موزیک وقتی که پیانو لیخستم کیفم تیجه وینا وقتی که عاجز بوم پیانو لیتخم کیفم تیجه Arîn dixwaze bibe kemanjen û piyanojeneke jêhatî û navdar a dinyayê.